Abantu mbongeni uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu umbolekile ubaba wenu nedlozi lendakini kwaNgidi likelama nangakuNgidi sikhulu kakhulu isikhathi uNgidi asihluphekile kuhle khona la bafundiswe inkosi uNgidi owake wahlaselwa izulu khona elengane yakhe lemfana sakho akhomba izulu ukuthi lize uNgidi lamshaya ephakathi endlini yamethuka ingane selekajela waphuma uNgidi kuleya ndobaleka wangena kwenyindlu wabaleka nalengane yakhe lafika izulu langena kuyolulu manga phosisa incabanga ukuthi uNkosazi waye 14 esele nalengane waphuma uNgidi wathatha ifoto leli likababa leli lobaba wathi ntanami ungaphumi endlini phumele phandle ukuze ngife kahle ngedwa singafi sonke ngoba ngiyabona ukuthi izulu lizofuna mina wathi usakho cha baba ngoba ubaba wakhe wetha ngamlandela akongena kwenyindlu umali mshaye yedwa ukuze usakho aphile wanqaba usakho bahlwana nokwakhe kwaze bafika la iphuma yakho nemnyango mayesebona ukuthi iyamcisha impela kulendla kuyo mshaya yena nje behlukana lengane iqondene naye waphumela emnyango wamakhono wabamba ifoto phakamisa nje wamemeza ushaya edlula izulu wasala uNgidi waphila wayithatha lengane wahamba nangabona ubusuku wahamba wayedlini ka14 amakhosikazi ayibambe ku14 esesaba ukuthi lizobuya izulu ngifuna ukuthi bakhokheli hluphekile uNgidi kulelo uNgidi kodwa uNkulunkulu emuhle wamsindisa kuzo zonke lezo yiwona kodwa kulezi sokugcina hambe ngaya kuye ade kwisiphumbuzo ngesabathu mhla ka28 ngesonto athatha abashumayeli kuhamba ngaye ekhaya ilanga kuya khona udelile nje sengaba umlingo uma uNkulunkulu ngabuya seboleka uNgidi ngoba angazi uNgidi leyande ngamfice ihlezi nalengane abantu noma lokazana obabili wakhala uNgidi sakhala sonke wathi kwami uyangazi mina angaze ngibukele uNgidi futhi mina akaze ngiliphuli isabatha uma kuthiwa ngonquma lolu nyawo ngizosina ngani wakhala ungakho bengathi mina angikholwa ukuthi khona inkonzo eyokwedlula uNgidi noma ngakhuluma ezo100 esonto kodwa umali umncisha inkonzo yoMgidi nobe nimncishile uNgidi inkonzo abekholelwa kuyo ubeke eKhenani efanele kungayi uMgidini ngenxa yomsebenzi wegceke athi ngizofika eshaya kanye kuyo avulula afika shaya uyothi lapho kuthiwa uyafuna kodwa aneliso ukuthi kujikile esaweni uNgidi esaweni ubeka lapha ngemumva esesinile akhomza abantu ukuthi sisekonzweni la uyena ubeshaya abantu abashaya ihloko akhulunywe esaweni ekhulunywe indaba eMgidini ekumsebenzi kaNgidi lo bengazi ukuthi uma kukhona uNgidi akuzokuhlala esaweni ngoba nomhlaba ubeshaya aliphendule thisho balela kuvungule ngalo zikhona ingane la ekhuliswe yimi sikhulisa noNgidi zishile ezinye zathi ayi noma sila thina sakhuliswa umfundisi uGumede noNgidi ngoba uNgidi ubengagcini nje ngokuthi uyasina ubengelekelele eMgidini ngakho konke nangokwakha ingane uNgidi ubengelekelele
ngalawo mazwi iqonda ukuthi ngane zami niyalwazi uthando baba wena bengithanda ngalo ningofakazi kodwa inhliziyo yami igezekile ngoba ngifikile uGidi ambamba ngesandla wathi asimbambe simvuze kodwa ngabona mina ukuthi hayi akusokubuye kuseneno la mangena ucingo ukuthi uGidi usehlulekile lungene luphethe ngesandla mina nami ngishumayo ethi ake ngifonele usakho yizwe ukuthi banale kanjani ngenxa yokubabaza kuba ungayisona athi ngibambela nje wafona usakho wathi baba kasavuka kodwa ke ngifuna ukuthi sakho uthi kubaba la utshele wakano isegula mina ngasinelwa mina oma bezilini acela intombi mina ngo-October ushubaba anangana ngamzukulile hayi ngoba ngangabuthi ngikhulile inkomo zayincane azincane inkomo kufanele kushoyela phela ukuze umuntu uzongelekelela wathi baba kana ngizokhulile acela ngo-October athi ngicelile nje kwafela kwaphela umsebenzi October November December sibuye entabeni ngoJanuary wakhuba shona sengihlanganisile kodwa kufanele umshado uqhubeke awuzubizwa ukuthi omama bazilile asala nomama mina asala nomama babili nezingane zawethu intombi withi bezisihlanu wethu nje zoku4 uyimingede mfana ngenxa yokholwa sakho ngenxa yokungadedi kubantu abadala ubona isigaba ongene kuso manje sabehlukanisa nabangani bakho sondela kubantu abadala mifundi indlela yaphambili ifundiswa umuntu osesemvu uzoyifundiswa ngabaphambili mina ngana mathenga abantu abadala abanjengabo uGidi la nesizwe abagazi bashayisa nansi bandla yayisebenza kwamasipala akhuliswa yiyo ebudodeni hayi evangelini yona yakhuliswa yiyo evangelini ngiyigana kodwa ekubeni indoda ngakhuliswa ugazi angifundisa ukuthi umuntu bayimfana nje kubo noma ngabe uyedwa akudingi uzali insizwe iningi ngoba zingabaningi kodwa singezilutho ahluphe umzali nensizwe ezingu5 concept mazuyisa imazunina zazi kubo kube wedwa mawunoshembe unedini unekuzinsizwe ezishumi wena asala akhuliso ingane zawethu modlo mama akhalisa ingane zawethu into baba ngazanga yenze zikhalisweni zonke aphinde tani amen aphinde manje ubaba ingane zami washiya ngingaganiwe sithi ngikhaliwe manje ngumkhulu nabazukulu abangaphezulu kweshumi nabazukulu ababili 12 13 anazi benkodwa sekukuningi kakhulu abazukulu nje ngingedwa nje akudingi impilo sakho akudingi uzalwe lesizwe endini yilokho into yakhe imuzile ube nekhanda ke mfana uma usenobaba ekhaya unabane wenu bahloniphe ungakholwa uzukhohlwa ukuthi unabane wenu ekhaya noyihlo umuntu okholwa ebese bamdala ngenxa ukuthi ukholile indaba yomuntu ayiphele esontweni iphela kubo thina sozongcwaba kini ukuthi ugijima kangakanani esontweni isondulenzeleni sobe sesixoxa ukuthi isondulenzele ukuthi nokuthi kodwa sithi sikungcwaba phi sikushiya khona futhi nabakini bomndeni akho-ke inkolo nomndeni lokuthi uxabanisele ngoba indaba yakho iyophela emndenini uma besekhona baba bekhona abantu wenu bahloniphe odadewenu bahloniphe ingane zakwenu ezegane uma ifika ekhaya sakho akwenziwa lokhu zikutshela ngoba ziyingane ungasho ukuthi hamba nemzini yenu nini ngoba uzobulala umzangeni uma bekutshela iqiniso lilalele iqiniso beshoyo ulalele ulenze uzolaphini noma uzowakha umuzi kaGidi phatho hlelo angifuni ukuqondile kwelo uphi lo bephethe uhlelo angifuni ukwelula nganyawethu mina bengikhulumela isicaba
sifile insizwa zezulu wehluleke ngobani sithi ungida kavume unyawo lususu benqabalana uma uthi kasusunya athi usina nani ngoba into yakhe imithi usazasinda abuya hamba usinda ungakho ke ngiyafisa lezi ukuthi impela le nkonzo yomgidi sishubise kakhulu ngesonto ngoba sibe sesisinile ukugcina iyona nkonzo ungidi abekholelwa kakhulu kuyo Nkosi kusisize kawo amen.